I just want to testify ile mele na talno ai malaki taua tel mengio le leading of the Holy Spirit. O la o tau tinonga la i mea na tutupu i lo uolanga ma le leading a le atua i a tau. Mana tua le teimi na penga nga pere na ialo u loto ile si next step o le lotu le nei. A o lo lotu uma i nei sunga i whawhenga i ngolo alala mai. O le mea na pere na ilo loto po o le a le si mea la alida wa makanga o frustrated le mea na ele umbrella le sa i le lotu. O le mea na o frustrated ai. Ona wo vai atu tu sai tolu le leia siaki tu le pe fa so e fa fo ya pe ya fa siaki te lea na mai ele congregational unit ya ma o le tausanga a le mea la na tupu le loro to wo desperate kele ile leading na le anga pa yo le atua ona la tilo e ele kele le so ni ya ma o le kalesia ai le foi ni faina taulanga na faia a le mea la na nau yelo loto o le anga pa i o le atua u mea la se teimi na beina fi na welo wanganga ma le mea le petapel mea le tano e malaki te inga pato le mea le nga penga prompta u le anga pa i le atua. It's not the money, it's not that, it is following the leading. O le tausanga la le lua pe umo le 2004 no walu waila i Samoa so walu tilo le worship center le wo tilo nei le mea o lo flow waila nga pa i o le atua wo frustrated o le mo mai mea to tamantuan fa tau tato van fo le nga mai fu ai o ya tele ala ya penga fiki nga mai pa to le leading nga le lo spirit lo te fa tuai no walu la i Samoa jalu te tilo ele mea la tupu i Samoa i le worship center. La tu leva mai William, sa no fo tono le fono, o no vale le fono. Pa mai le William, pe me fai no fo le sto na e fai le fa unga le haonga. E fai esa utala, ya e le esa tele lo pola la utala e fai ai. O le so tofila, no to e sola mai ai nei. E fai la fai unga la usau e tele o ale mela na le no usau va pe. O le fale la fa wisongi, o le tele yo tu pe Emanuia ya le lotu le sa mo le se me afi e ka ko. Ya o sola mai lo le stofi la le sa tau no fo le so to na igual fa mai vile mo vesa o kala le o ya o sa le stofi nga o le sa sana so o ai ma sa le a ko se ko lu se fulu tanga tana tena a pele lotu ya o no fa le wo mo ko I chapo na loko le mele a la fa mai le ngang pa yo le tu a le fi nga wa loko le mele a tilo ai e lo ma fo fa le ele make sense ya ka o le o ele pengi fiki ele loku le falsala la afaikai ya ono fo ala ia le o le vai aso le na no mawanga ile tama I fly ai to ton le mayo box o le conference fo ile le a brain tackless o le conference la na le na mato tala no le na mato wo malvanga le o a mosam ile lo pena I malaki a de I malaki a tola ma mosa po ma mosa ema o peta tanga tana ia a yo mafiti a na I fo ia o le mato onga la le conference nga o le pola so valele le na fa ia le maftanga le polo so le a terminale o le te fa ia onga I kai le Bible College no tu ai atu la le pona o la tu no fa le pito e tua no ta mo la senga o la tu la ia le o no fa le pito e tua la sta timu le fiafinga ala ka solo fo ringa la su ai fai lo mal taulanga a fai al taulanga sa vali mai ma Brent Douglas tu luma matilo io la te no fo mai le pito e tua a o lo le taulanga sa vali tu Brent Douglas la kwa alu le mela no yai io la te sa fai lunga no fo a la tua Brent Douglas ma fa pene tu lo no lima tu si e tia la fa pene lima kusi and the next thing I knew I was on the floor a ola o tu tala te palasi lalo a we tu pi sa se me pogisa foi lele pe e kava use me pongisa yo ato alu lo preti luma alu lo vala au mai o te ala tulu ola tunga la le luma masalo pe lua fe tanga tana il pona a o lo atu lo luma e sa luma prenta que sa mai lo me fe au a fa au la fa pe fa mai prenta que
Headquarters. Headquarters. Kusa fa akolunga ka ule headquarters. Wa ulengo usola mai headquarters mai Samoa. No le mana o e join ile lotu ile worship center. Ilo wa ma fa ile kalafenga ilo ma fa ilo tili. Ya na mai ele fe aunga. The next thing that came over me was shame and defeat. Ona ole wo fa longo atu ole me ton wale le ta umai le headquarters le ole me ton wale le no usola mai. Umalola ia le ole ministry ele se ministry time o kai me ole kaula. O savali mai lo te savali mai la itu. Ai fa kala hakalo amo se ta. Did you hear that? Hear what? Oh my headquarters. Because I love kala amo se. But ala wa amata na feta laile nganga ole tua ia ta ole me le tupu. E join le worship center. O sa wele so sa ele ia se mato fon fa ia mato ina. Ele ia foi se mali le nga ole a o le worship center. Ai ngo sa le maftanga na malo mafa fa le ia. Ela u fa longo I fe au na mai le so na. There's no other option but to join worship center. Ela mo le maule nganga le tua le foi mo le mauna yuso ia na mato ye. Na no sa wele so sa o tu lunga le la fa mal folanga o le so sa le wa worship center ta to. E fai la utala le mengo le leading. Anga o te ina o le mea tonu ana na fina ngalo ia ile atua. Ko ikiki a misi ia kia. A ole na foi mea. O le kele yo o biking fai a vili hamo. Miti va mai la mato vili hamo. A le miti muli ala pe na makwa I convince ai halo loto. O le miti a soe na fai fa me o le fai le oti ne il tato fale. A fa mai la wa sau ia leli. Ava mai tala so vala o to mai alo mai le fasimoli lai lungo le amo po e afo al mal fasimoli nga fa ele loki ya ele no po ele hoki a pa le mai ol fasimoli mai fa ta ele loki ya ole unga nga le mit pa jo le me fo le na o mai ele tu lo loto na time ole leading nga le Holy Spirit ta uno le worship center yo ole me la faila utala e kasi nga me kala ngo mai le tu e tato yo em faina tala no mai le tu e mo mit ya ole si me na poile le ole te tala no le mengo le leading ko se ole leading ya ta wa ya I hear the promptings the falongo le promptings ole si la me ma tautia na tupo ya ta ole si tai ono o walu e te le on na o watu te le motorway te alu ga te ole ala e halu ta vale le motorway au fa longo ko ngoi le leo le matu ai ora pora ma ko I leo wa fo le fa longo tu le leo le mai awesome responsibilities ole ala ke le malama that was 1994 ole malama po le wing ole tala awesome responsibilities masalo pele a ko le bingu ke kalu alu ka vale ino fa longo le leona au fa longo tu lo pe e fufi ya o se pe e fa pu longo se kai pise kapolengi fo lele and the next thing that happens un ka le mo fa kali o lo mat ye o kong lo pakal ka vale le moto we o kang ya la ye le fa pe pa le wing ole upu awesome responsibilities ya na o malu ta vale la kwal ka vale tu lu mo le fa le onga o sa vale lo lu le laipu o lo kwale u le kuspa ia o fa tu lo le tu o kele malama po le hatonu ale mele na se uno mai o but I'm going to open my Bible o fe ala ya lu ia o inale la o ka e take o le mele le o feta lai mai mo ai su o tu spa ia o wa sa o le skelu mata o pe tonu mai o le mena I lo lima ita tango ia ai mai o ai tu su mali mai on fatu le tu skelu alu la ia faitanga te tu tusa tonga ngana o sa fa I fo lo ila lo nga mo ma fa le mele ai le ai ma so ma fa se lo le ai ma so ma fa se lo tu o le mea no ma fa at that time I was just recovering from a fall I fell very bad mo ma fa sunga malak it was a very bad fall o lo ma fa ai e umalo le onga o walo te fa ya onga te le te fia lu tu mo tangata mo kalango ngaka I felt it was a shame. O ai ko kal ko mo sa ula ngai fa ya. Mena no ma fa pe mo lo te fa ya onga ia no mo
A le mele na tupu no fai mai le nganga o le atua e tau le asona na. Ma kwa isu ia ia lo mafau. O sa uno la ia lea. The very 2 weeks ai fai lo malau miti. Mai lau miti. O lau te alatu lai no fo mai le atua fa apea i lungo le fo ali. Ya, pa mai le atua e tau. O lai ngangu mai le atua e tau. Go plant a church. Ya, lau ke. I can't. How can I plant the church? Look at my life, it's a mess. Go plant the church. I can't. You know, I'm a mess. Who would want to believe my sermon, my preaching? Go plant the church. Ole mafi ngawala le male tua. Fa mai ke o fa ngo suilo loto. Mai walu lo ka vale walu o le loto fo le la fo le shailo le loto fa sa shailo. Ola la unga ia William o ia mi. E tawale. Ala ka e pina ki kala. Mai la o telu atu la ka ki kala pina o worship pina. O la to walu lo ngol mela pina o fa pina. Fa mela to kala fa tu loto. Fa me kala pina ha fa me fa fenga fa ku lo ku look at your life, it's a mess. Ku sa la kala le fa ile tua. Ale ko repeat mai pina yo. O fa no, fa mela ko kala fa ile lo. Ma kala va ku se lo. Fa mai ine venga le va ku se lo ku look at, it's a mess. Your life is a mess. O fa ku le ai fa mai le ko kala fa ku lo. Ke mi ngai le se ka ko lo. O le mafi ngawala nga mapira ngo ke ye lo. Nga wala fa e lunga o kango aku le ki le computer kalo e mala biti le mai le tu fa tu le lot la ta ala i so mai o me nga fa o le fa la mai la biti le te alwe mai fa ku le lot ya me kala so se so bien moi nga ka la lo le computer le me fa la utala le mengo le leading 4 years later awa aia tu le tu wa makanga put together le tu le lot o le ma feta winga la mafiti no wal te fenga luenga le aso le si aso na o aula o te specialize me ka orthopedics me ka mai ponga ivi ele o le wola nga ka ko fenga luenga le woda ma sengo ya aula tu le so da fe mai o le senior staff ne se alwe fai kuyo o le plastic ward te tauna no walu ia o wi kala le so nga walu fa ia ma ku saka ka ngo ki se ko ma ka ia le nga mai but they said they needed a senior staff nurse ya o walu lo nga ngo la ku o kilo ku le la papa la ku se mai le ngo fiti ya fi o li o ke le va ai nga ya fiti ma fiti ma mai le nga ngo le choeta alwe fa ya fiti o ke lu o fa ku le lo ku le no fa tu mai ya o la tu ke le va ai ka ya fiti le no fa longa fa ya fiti te lu o fa tu le lo tu ya o sa vale ku lo kwa fa ka lo fa o se pi lo ngo fa mai le tu ka ke o fa ku le lo ale fa ko ama fe lo ile mo fiti fa ko ava ai le ka ya fiti ya o fiti la o nga mai le sa ka o le sa ele mal foi fiti la kala le fa yak le kala ngole leading yo ya to cut it short la sona te ai fiti yo memori ai ke ele vili mai mori mai yo o mori ya ne to lu fiti le o vili atu le la ka ko fa ku le lo ya va ai la e tu sala o fiti ma yo mato mai a matal mato pai po stadi le fale o le nga pai po study nga fiti ma mori ma sialata ia mama u fo wal ma fana ya la matanga na le mato lot ele fa la inga fiti te milena ia ko filo fa ki akongo e fa ma singa ki akongo ele fa la inga ya la matanga na le mato lot to the sitting room ya and then later on wo mai tanga o le mela le fa ila utala. You know, ole leading of the Holy Spirit, emakoa ishuala. Ya ekele a ngofo nge mafa makara ku mea no fa ya utisisen wa ulo inga ya uia ole mea le na ta ya le ngang pa yo le tu emakau kia be na tutup. You know and nga ka ke va ai le kala ha mai look at him.
he fell and look at what happened. Ola, oye ko fika le ko sa kal. Ole me ala no falongolongo, te falongolongo itala tangata ye fai. Mo falongolongo le mele amai le nganga ole tuelo lot. Iyon. Ina ala tausanga nga shape ye le tuelo te jaulang. Kelonga, ole kai milangai. So se kai mila vai mai se prompting sa kia o ke usi ka ia. Ole sia so na fai e fo ele, fai le taulanga, ole fai nga taulanga na fai e ao mo le mission. O la e ao le taulanga. A leo ke whalongolongo aku le leo ale masai no whalongo iai. Empty the wallet. Empty the wallet. La e ao ale taulanga I luma e. A lao ke ngofo le piko I kua. Wha mai empty the wallet. Empty the wallet. E o me la kalaka mai ale kanga lela a o mai ke o le kanga. A leo te fi ngau walo ma fo fau. Ma leo ke whalongo empty the wallet. Kolu se lau ka ala ku pele le wallet. Angal pawangal mato tupe umal fono I Sydney mako wole ila lo melponge. Ya le ala ile se mato tupe ya ale fa mai le nganga ya tau. Empty le wallet. Anga o mai le tanga u ka kala la wallet empty lo I male wallet. Kolu se lau ka ala. E umana faile tau ninga o lo atu la kangi tu lo se fi ai. Ya mai so e se fa ko ile se me la uma empty le wallet. Mai le tu empty le wallet. Ya. Masala le a tole minute a kofu aku ya fala mal se lau kala mai ya se lau kala le fa ka se me elo kan ya fa kula so ero le fa ka se me ai le ya mato mai la ele lo fa fe na mato me le ponga mai le se coupe o le mo empty le wale lo te tala no a le me le promptings le ele I umma le fonona a evili ya tu esela mai esela o angel mala vale le ngawo umma pe ya ku ko pasese ngal pa me ngal filosofia vale le o mai le umma pe ko pasese. Ya mato mai le sku pele ai mate bea. Pa o ticket hier o mako mai mako o melpo. Na mato tau nu o to la solanga ai eu mai ya o tangata male te tu se valu se lautala. Mato wo le o por kala me foi le lotu to. Ai sa le si usonga ku mai le se laukala ye kia. Yo e umma le vaso na e afe unu se lau le tu pele ai to no lautanga o tu penga mako mai mako. So I emptied $300. We came back with $600. Hallelujah, Lord. Ole me ala wo masangi ya wia, wo masangi ala le promptings le. O ke fa longo lo le promptings le. O va to le me no ole me ala le no stoko ya ngapo. O no sawa na po fa to esale li fa mangalo. Lana la e tu malaki afa mai le promptings le ye kia. Call le si generation. Call le generation le e o mai. E surrender la ko langa ile ku. Because they are going to take over the church. What you saw in Melbourne, or the message nga le ke vaku ya ki oi ka kaunga e ka ulo ko mafutanga le fa. The next generation, e ka kaunga call auto, e prepare o ko we hand over ku ye nga ruwe. For me, I'm 65 years old. I feel 65. Kele ame o kinga. Kinga le vai, kinga le kuwa, kinga le uru, kinga le faku, kinga umai si mea. Wa ula ingala, o le taimine it's a time of preparation. O te whatu whai atu o tau, o le anganga pa I o le atu, o le prompta kako, ai ko a kele kanga kai le masangi. E alanga ele masangi, anga I ke ele masangi o le mele o le surrender ile anganga o le atua, balanga leading, pe o le mele ntal noi malaki. Information in Avakum. I really feel that it's important for us to know and experience it. One thing to know, it's another thing to live it. O te whatu wa ia te oi, a ele wha masangi ile mele. Hallelujah Lord. E umafo ili ngai conference o ko ko sa ko ele ia se me okupe ke ele ai leader lo umafo fa umolo wanga balu me ngai ke pule ai. Aya ola ngai masangi le leading le nga pa I o le tu. Ka kia me fa. The last story no follow leila. The bank came to repossess our house. O walu so welfare me se so angi. O ke le ka ua va kasi le kare sia la fa fika u se fu kasi ya fe le aria so le fa.
O mai le penka repossession makofan. O ke le ifai fa kasi le kalesia. Anga o ke lo o le fo ikamu fai mea le kalesia. Ala ko fa popo ko mal fa fi kau le makofan le lau arias. O walu so welfare, o la ku so welfare. O kalinga so a umanga ave mako le menga wa fa ali o ngi mako ko so welfare. Au mai la o kamanga ye tell us why you are here. So fa solo lo le sia wa ngala. Fa makala uma pola le menga le ngawa ku o. Yo fa makala yo ku fo dung skeing of my oh I just came out of prison and you know I've got no money and I'm here. I need help. Yo oh my marriage break down and I don't have the money. That's the reason why I'm here. Shame on God if I tell them I came to social welfare because my God couldn't provide. Who has given you the right to expose all these people in front of me? I'm not going to tell you the reason why I'm here. Take me to the manager. I'm not going to tell you. Because I did not want to tell them I was a pastor. Yeah. Oh, you know, Mr. Paulo, I can only give you a food voucher of $150. You know, you gotta bring me this. You gotta bring me this. You gotta bring me this. You gotta bring a letter from the church. You gotta do this. Oh, my goodness, I worked hard all these years and pay my tax, and now I'm here for help. And you're giving $150 food voucher. I got to the door and I heard the voice. He said, "What are you doing here?" I said, "What do you mean, what are you doing here?" "I need help. The house is about to be repossessed." Get out. Lord, I need help. The house. The house will be repossessed. I will be living on the street. Flyers that says, if you want to earn $500 a week, ring the number. We should chop. 500 there. Yeah, I said, job le mele. So come to the meeting. So I went to the meeting. Ale meeting langa, life. Oh, this is how much money you make. This is what before these people look awful and now these people look handsome. And I like that. My goodness, the product is wonderful. If I can use the products and look good and I can tell people and they can buy the product. You know, out of that came the business. That not only saved that, no, not 2 weeks, 2 months. And in the space of 20 months, we bought another 7-bedroom house. And bought our cars, cash, brand new. Right there, the promptings. We had holidays. We went to Hawaii, we went to Indonesia, Bali, Indonesia. We went to many countries. We went to France, Paris. All paid for by Ebola. We're still living on the residual income. Le leading of the Holy Spirit. Yeah, let me see what I'm going to stop now. You're going the wrong direction. Don't go after the money. $50,000 a month. And the Lord said, Sepi, stop. Stop now. Resign from Ebola Life. Put your head into the church. So I resigned from Ebola Life. But my Sepi, we really want you back. We want you back. I said, no way. I have resigned. The rest of my life will be to God. My Sepi,
Wa solve le mele na efe me etiau ele o le direction langa le o ke mga o ke alu kuli because we couldn't make $100,000 a month. Easy. But that's not what the voice said. The Holy Spirit told me, resign from Apple Life, stop it there, and this is it. Ole Apple Life foi, nga mafai nga fai le long ol fala sa amin. But here's the good news. Now it's paid off. This church is paid off. Well ahead of time. The mortgage was supposed to be paid by 2028, and it's all paid now by 2024. So we're 4 years ahead. Let me honestly tell you, the Holy Spirit is real. He's a person. He can talk to you. E ke masangi lo ya ke ia. Nga e lo la ia le matango fi o lo mafta. Because there's no point telling here, lead by the Holy Spirit. I want to experience the leading of the Holy Spirit. I want you to stand on your feet. This is unplanned. But I felt that you guys need to know the voice. Fai ainga e te masangi le leo lo tolu. Awa aso fo ia te whaalongolonga mai. Fai mai le nganga pa i o le atua. Fai mai le nganga pa i o le atua. Hale uke mawho whago ia. Fai whiwhena ulango ngā le leo le nganga pa i o le atua. Now I understand it's the promptings. And that promptings is so loud and clear. Awa mai le kalesia. Pali me fo ile te whaati e te oi. When that prompting comes, don't ignore it, please. Don't ignore it. Nanga esiale me le ole, tato whaalongo, ole taita inga le nganga pa i ole atua. Arko ke la ngaka e kele I masangi e kele I whaalongo mua I le ole na. For me, I found it's the most wonderful things. When the Holy Spirit told me, Sepi, resign from Ebo Life, because I don't want you to go after the money. My next stop is Lido planes that take passengers from Samoa to American Samoa. I was dreaming of owning houses and the Lido planes that bring people from Samoa. I was looking at that. And then the Holy Spirit said, stop. That's not what I want you to do. Resign from Ebo Life. Here's the truth. Our money went down. There's no more holidays. We've been around most countries in the world, all paid for by Ebo Life. We had one holiday. We stayed at Beverly Hills Hotel. But the 40 mile hotel, and $35,000 in our accounts. 2 weeks later, another $90,000+ landed in the account. In a space of 1 month, we made $110,000. Who will want to stop? Nobody. But I decided to obey the voice. And I say this, the voice of the Holy Spirit told me, for the rest of your life, Sepi, church. For the rest of my life, church. Yes, the money went down, but God said, the money is not your future. I am your future. I am your future, God said. And I want you to know right now, I work if I lango le menga ke mafaya. I work if I lango le menga ke iloa. I want if I lua malo si le menga ke iloa ke mangui ai. No. It's the voice. It's the voice, the leading of the Holy Spirit.
It's what gives you an amazing tomorrow. The voice of the Holy Spirit. Lift up your hands if you want to hear that voice. If you want to be led by the Holy Spirit of God. I know without the voice of the Holy Spirit we'll be lost. You will not know where to go in life. You will not know what to do next. But with the voice of the Holy Spirit, He will lead you. He will guide you. He will direct you. Hallelujah, Jesus. Praise the wonderful name of Jesus. Hallelujah, Lord. And let me pray. In the mighty name of Jesus. Now, if it's a you are so willing to give us the Holy Spirit. And rightly so, we have your Holy Spirit in us. We acknowledge the presence of the Holy Spirit in our lives. But dear Holy Spirit, just like you spoke to me, just like you give me the promptings, your leadership, I pray, Father God, that you'll give your people this morning the same promptings. Let them understand. Let them know and get used to your voice. Si lunga ulima mai nau le tua. Fai sau kala le tua. Te fia fa longo lo si fo fonga tai tai ya. Because without the voice of the Holy Spirit will be lost. The worst punishment for any person is when the Holy Spirit is not talking to you. Let go of your arrogance. Let go of your negative attitudes. Have faith in your spirit. Mai le mata upu mua o le fatua tua e fai ai. Ke le fai ai sisi a wala ke fai ai lo fatua tua. Fatua tua ile tua ma le me ma fai na ia fai mo oe. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Come on, people, pray in tongues now. Your Holy Spirit, speak to your people. Please, dear Holy Spirit, I call upon the name of Jesus. Oh, speak to your people right now in the name of Jesus. Come on, people, pray in tongues now. Pray in tongues now. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for eternity long and find
is none like you. Hallelujah, Lord. There is none like you. Praise your wonderful name, Jesus. No one else can touch my heart like you do. I can search through all eternity long and find there is none like you. And I will praise, and I will praise your name. Lord, I'll praise your name, and I will live to forever. oh Lord. And I will praise your name. Lord, I'll praise your name, and I will live to forever. Father, we thank you, Lord. We thank you, dear Holy Spirit, for continuing speaking to us in the mighty name of Jesus. I bless you, Lord, and I thank you, Jesus. And God's people will shout. Amen. Have a little break for 5 minutes.